May sababsan, na anto na manegyang kutuwa katubat maurip mallah. Anto na yakatiri masay ko taubat tan maurip mallah. Adna miyan discuss, uli na mga syarat, o katubat maurip mallah, kakabaluin yan at taubat an-nasuha. Taubat si Allah subhanahu wa ta'ala at ito maurip mallah. Paganeron, asyarat yan, nagyang kutuwa kapag pag-ikhlas o manusia maurip Allah. Taubat sa gyang kuta mga kalustan yan, taubat si Allah subhanahu wa ta'ala sa ayab taubat yan na ikhlas si Allah. Kana ba ayam ya kasugun sa kaptubat yan, na ba mamamalan yan si iko mga kaanu Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na bagyang kuto akaituan yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamala, ang pagkasugun, dapat si iko kaptubat yan, nagyang kuto akalakyan si iko Allah. Kalakyan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kalakyan ko siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Singanin ko balas wallahu subhanahu wa ta'ala. Da siya'y apagasugun si kaptubat yan na inuntasan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ikhlas sa gyang kutuwa kaptubat yan mga urip Allah. Kaya ba patubat kagian na singanin yan nun akaduduni ay mga urip Allah. Di ka ay kaptubat yan dapat na ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagyang utak kaya leon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lang natigyan na amal, naibo ka kasagyan ng gulan sa gyang kuta mapian at mga urip Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nasuat tigyan sa manusia manipiting gisyan tanong. Na ayang balasun nasa din sa niyat yan sa gyang kuto agalabikyan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Asyarat katubat nagyang kuto an-nadam maana kapakasenditian sa gyang kuto kapan panggalabikyan sa kalustaan mga urip Allah. Titu amis nit at tanto amarat amyang galabikyan to uri na mala kalustaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, suatiyan sutitu akasnit nagito atiyan ni katubat maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana pud sa syarat akal katerima wallahu ta'ala kukaptubat manusia nagyang kutuwa kapadalmon agyang kutuwa kapakasenditian sa gyang kutuwa amyang gagalabikyan akalustaan maurip Allah uri na galabik adi ikaswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Paduman mga urip Allah, asyarat, ay katlo, nagyang kutuwa, katumang galinian sa ginawa niyan, sa dinian pumbabalinganan, nagyang kutuwa, mga dusa amyang galabikyan, apatubat niya si Allah, mga urip Allah, subhanahu wa ta'ala. Yung kuta kaaliyaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kiniprupan niya sa gyang kuta mga mu'min. Ay ginamitubat siya si Allah subhanahu wa ta'ala, at tigyan na, walladina idha fa'alu fahishatan, أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ayan manan yan, natik Allah subhanahu wa ta'ala. So seran ito atigyan na mga tao, ay igiram yakang galbog sa marata, uli na miya lalimiran na ginaweran, nakiatadumaniran sa Allah subhanahu wa ta'ala, na fastaghfaru lidunubihim, na mamangisidan sa lila, si Allah subhanahu wa ta'ala ang gulo lang sa gyang kutuwa miyangan dudu sayran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Ba natigin na di marila si mga kadusta na inutas wallahu subhanahu wa ta'ala walam yusirru nagudesiran matagas o di na malawanda sa gyang kutuwa miyang galubugiran na kadusta o di na dairan nabayran ini taros ka ini tapalakiran maurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina na mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Mana, kaganakiron, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala sa di pembabalinganan. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Hagyang kutuwa kalustaan. Gina na mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padumban mga urip na Allah, asyarat na giyang kutuwa mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, kaganagin nga sa giyang kutuwa kalustaan mga urip na Allah. Giyang kutuwa kaginakingon, mga urip na Allah. Paduman mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, asyarat, akaterima sa gyang kutuwa tauba, na mapadalamagyang kutuwa katubat, si iku oras, dapan kaklosi, uri na dapan kalakbi, so pintuan o katubat, si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na kakalakbi, si iku pintuan o katubat, mga urip na Allah, paganerom na kakalakbi ron,
nagupon katubat umano siya nagyang kutod adin yan di kasirakal mo tapaliwa na pa siya na may kauman sa bakrang adin terimaan ruso katubat yan andred ni kasirakal mo to tau yan di kasirakal mo may kauman sa bakrang nagyang kutuwa kapaliwa na pa siya na din terimaan ruso katubat yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ay ama na katerima sa katubat yan na di pa mo magyang kutoy sinuta oras akasirakal mo kapaliwa na napas mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman, akakalakbisag yung kuto pinto ano katubat, nagyang kuto kasbang alungan sa si makapuon sa serupan, maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Manasisag yung kuto kapag talinguman nagyang kuto bangkit, maurip mallah. Paduman sa syarat, akaterima ang kutaubat, kaptubat si Allah subhanahu wa ta'ala, na upang maagyang kuto nakasalanan kasi kung mga manusia na kailangan na may kasyong akiran uwad na may alalim akiran na piyaman kong akiran uli na nganisan na may pito akiran mga urep Allah subhanahu wa ta'ala uli na may pamaganta kasiran na makapamangan akiran sa bila mga urep Allah subhanahu wa ta'ala uli na kapakasakitan kasiran na makapamangan akiran sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala uwad na kabenariran ka na may biging akiran nagyang kuto kabenariran mga urep Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ang kuto kaya liyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapitero yan sa natigyan sa tawa ad na miyalalimiyan ko lagi di na pagarin yan ang Muslim uri na pada manusia na kasuin yan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uri na Panginoon yan sa ukiti maka ligtas sa giyang kuto miya sila yan ko lagi di na manusia maurip Allah subhanahu wa ta'ala